Lotshani, Thokozani, Ndawuwe, Makhosi kuzo zonke impande emakhehla asikhethe balala dlozi. Lona okhulumayo ugogo uMakhosi impela ngaziwa ngoMakhosi lomculo makhehla uMakhosi impela mina ngumabhodle empini umalwimpa ayibona impela amavaka abuyele emuva. Yebo lapho. Makhehla amakhulu lana ngihambi ngedwa ngihamba nomfowethu lana. Siyathokoza. Ikhehla lana indlondlo umkhulu Bhubezi sizobe sikhuluma ngalo lohlelo lwethu umkhonto ugwaze ekhaya isithwalo ukuthi kanti sikhuluma ngani na ngale nkathi sikhuluma ngomkhonto ugwaze ekhaya ngicela nisiphindlebe balalele emakhaya. Yebo bhuti kunjani wethu? Siyasivula ekhehla lapho. Uphilile mkhulu? Kabi kakhulu. Makhamba sagijima. Awuke umkhulu uyibike lapha phambi kokuthi siqhubeke nje lento sinwebe ibe yinde. Ngicela mfowethu uke uyichaze lapha mntanethu ukuthi wena ubani. Thokoza. Siyakhuleka edlozini. Lo onikhulekisayo uMakhosi uBhubesi sizwa kamsindazo yabona la ngikhule khona ngikhule kwaMajoyi ngikhuliswa insizwa yabo masithi insizwa inkosi yesizwe kakhulu khehla la ngikhulisile kakhulu mkhulu. Siyathokoza la ngizalwa khona la ngizalwa khona ngokwenyama ngizalwa emakhaya KZN eNewcastle. Siyathokoza ngokwenyama ngokaMthombeni Lwandle kunjalo awu madoda Maswati khehla la manje mkhulu ngoba impela nesikhathi asekho kwelethu isayidi mkhulu ake ungichazele lana ukuthi wena ngokwazi kwakho noma ngokunderstanda kwakho mkhulu ngale nkathi sikhuluma ngomkhonto ugwaze ekhaya isithwalo. Thokoza mkhulu. Okay noma sekuthiwa khehla lami sisibekele eqadi nje isithwalo. Thokoza mkhulu. Legama elithi umkhonto ugwaza ekhaya lisho ukuthini kahle masikhuluma ngomkhonto ugwaza ekhaya sisuke sikhuluma ngani? Thokoza mkhulu. Angikwela phambi kokuthi ngicela ngiyaxolisa ukungena emlomeni ngicela phambi kokuthi siqhubeke ke sishise lempepho Nkosi yami amakhehla ahlangane mkhulu sibe moya munye awu sibereke tshani laseka ndoda madoda leti kithi mkhulu khehla la konke sikwenzayo khehla lami ufuna ukuthi kuhambe nempepho khehla lami njalo awu siyayidinga lentuthu. Thokozani makhehla thokozani bokuhle kuhle impela ngihlangene naye umkhulu ngwenyama amakhehla impela lana ibhubeze elikhulu leli elibhodla kuswakala emadoda. Siyathokoza. Ngicela makhehla kube kuhle kube mhlophe ngale nkathi sikhuluma sizwane sibe moya munye konke kube kuhle kube khanya kube indumo kube indumandumane yadume siswe. Siyathokoza. Thokoza mkhulu ungaqhubeka mntana khehla. Amen. Umkhulu ukhulume ngomkhonto ogwaze ekhaya. Kunjalo. Yabona masikhuluma ngomkhonto ogwaze ekhaya sikhuluma ngesimo sesikhali nobutha obuya buzogwaza lapho dzamka khona. Sikhuluma ngezithwalo. Ake sithi kunekhehla mkhulu. Thokoza mkhulu. Eyasebenza inyanga nje uba esizinyanga mkhulu. Thina sizinyanga siyelapha kodwa into ebuye isihluphe ukulandelela imithetho yedlozi nokubekezelela inhlupheko. So mina Bhubesi sehamba kufikela esimeni sokuthi ngithi angisebenzi kahle dlozi lempumelela ngiboni manje kodwa ngihluphekile mkhulu ngithwasile khehla manje sengithi ngcono ukuthi ngithathe igona eli extra. Thokoza. Yabona ngenzi extended kakhulu yabo basho kanjalo mkhulu abantu abadubulayo. So nje manje mina ngizokwenza ok extra kunaloko babe anginika kona mina ngiphume nomuntu edlozini ngaphuma negona lokuphilisa njengamanje sengifuna okuthile mkhulu ongifakele imali ukuze abantwana bambadle yabona ekhaya kulanjiwe umfazi ungifakela ipressure ufuna imali ingane ezifuna lokhu nawe ufuna lokhu njengamanje sengithi mina no man ake ngizami nami ukuthi ngibe indoda eqotho because ngibizele lo msebenzi mkhulu ngiyayazi imithi ngiyakwazi ukulapha umuntu kusukela ekhanda kuya enyaweni kakhulu ngikho ukuthi ngiqedile ngemithi kodwa angiyiboni inqubekela phambili kunjalo mkhulu sengiyahamba ngiya kumkhulu unyawo zemfene okamhlaba uyalingana athi umkhulu kimi hayi Bhubesi ngizokwenzela Thokoza mkhulu
isigubhu senhlahla kancane kehla lami ngicela ukuvala lapho mkhulu ungazi uqhubekele nje phambili ngakubuza kalento yini isigubhu ngoba phela igubhu yiningi kunezigubhu zokuphuza amanzi yini isigubhu mkhulu masikhuluma ngesigubhu suke sikhuluma khona lokho kuthiwa iligula dala bekufakwa amasi befaka ubisi bebuya ukuyosenga bafaka eguleni kube khona amasa nomlaza so njengamanje izinyanga zathatha lento eyisigubhu kodwa iphinde futhi ibe yigula le mithi ila sithakela khona kulento iligobolo lasigcina khona lesithwalo lasihlala khona lasisiphakela khona njengoba sinegono maphuma ephehlweni uyaliphakela uliphakela la kuleli gula isigubhu igula sethiwa isigubhu ngoba sekhona okuphakathi so ubhubezi uye wahamba yothwala thokoza ngenxa yenhlupheko nepressure ebantwaneni balambile imali engene edlozini iyaphela 2 months kungangena ngamuntu kuyabekezela uyalinda mhlawumbe bekhona okuthile obekufuna udlule kuqala before uphumelele kodwa ngenxa yepressure yesimo engibhekene naso sekufuna ngihambe ngithwala thokoza mkhulu okuyisinqumo esihlula abantu kusuke kuhlula umuntu ohlula ukubekezela umuntu osuke ehluleni ukubekezela ukuthi edlozini siyalinda kunjalo mkhulu wait until ufike isikhathi yani esifanele so ubhubesi wahamba wayothwala waya kumkhulu inyawo zemfene kamhlabela lingana hey nkosiyami yathi lenyanga mina ngizokwenza uphumelele mkhulu mina mkhulu inyawo zemfene ngihluphekile ngikhathele sengikwenze konke okusemandleni ingane ziyakhala ekhazi lambili ngicela ungenzele okuthile ukuthi mina ngiphumelele thokoza mkhulu so njengamanje umkhulu wayithatha lento lenyanga yayiphahlela yamgeza ubhubesi ngeimpande ezithile ezolumba lento ukuthi ibe connected nobhubesi yasithi mangabe lesigubhu usifaka ekhaya thokoza mkhulu isigubhu is a container thokoza ngicela ngathi igula thokoza mkhulu iselwa ngesizulu hayi man thokoza khehla la njengamanje sekuthiwa angifike esangweni into ngiphahlele ngiyamukele ngeimpahla ezithize noma ngamajuba athile ayizuza ukuthi lento yamukeleke ekhaya kanti kudala kwakungenziwa lokho lento yayiyokufaka amasi mkhulu yebo ngoba sithe igula kodwa manje yazi lento khehla lami ingixaka kuphi lento kanti iba inkinga kuphi indaba manje isiphenduka le gama la lesihloko sale show yethu ethiwa umkhonto ugwaze ekhaya indaba lento seyigwaze ekhaya kuza kanjani sona lesigubhu esikhuluma ngaso nje manje nje sigcilekiso kakhulu ngoba sikhuluma ngaso vele manje isigubhu sigwaza kanjani ekhaya mhlawumbe isigubhu siyaba nobungozi yini ukuthi size sifike lapha phakathi kwamagqeke hayi man sifike sigawule nje impela sigawule gogo kodwa ngihayi impempe wemkhulu njengamanje ngithe mina sesiyayifaka lento ekhaya iyangiphumelelisa mina bhubesi inginikeza amandla ngibona umkami eseshintsha lendlela kade ngibheka ngayo awusengibheka njengalomuntu manje nami ngimbone ema TV nginemali ngithenga imoto mkhulu kunjalo mkhulu ngakho umuzi kababa ingane zami ziyakhula ziphila kahle nginikezwe iminyaka yokuthi lento lena i5 years mana ke mkhulu kancane mntanedlozi kanti niphinde ninikezwe iminyaka madoda thokoza mkhulu siyajula manje kwenzakalana kahle ayikhona khehla ngiyangixaka mina ngicela nje unginwebele yona uyindlale mkhulu bezwe nabantu mina ngoba isaxaka mina nje abantu yobenzana thokoza mkhulu njengamanje sengisebenzile iminyaka ewu4 lending mhlawumbe ngikhethe inyaka o5 ngeze isibonelo baningi abazothinteka amakhona kulento ngenza isibonelo kuya ngeminyaka oyithathile ukuthi izokusebenzela for how long abanye bathi izomsebenzela for 5 years bese eyivuselela mangadi thathe yegazi lomuntu wasekhaya noma lo mntwana wakho oqala noma uyenze ngemvu noma ngenkukhu sofuna phinde emva kweminyaka njani ewu5 uvuselela lento
so sengisebenzile iminyaka u5 lento isiyangijikela ifuna ngiyivuselela. Thokoza mkhulu. Kungenzeka ukuthi mina mangihluleka ukuyivuselela isivumelwano namandla alento ukuthi makufika iminyaka u5 mina senginikele ngomphefumulo wami sengiyahamba emhlabeni. Manje khehla lami ama risk noma ngithi nje mina ubungozi ngesintu obukhona kulesigubhu yini impela siyabulala kuphela noma impela siphinde sibe indoda la ekhaya sibe nabantwana esibalalayo la ekhaya siphenduke esilwane thizeni noma kwenzakalani mkhulu kahle hle ngalo legona isivumelwano suke sithini mawusithatha lapha noma ngabe lento ibhekene nawe nje ngokusacrifice kwakho ngeminyaka yakho yokuphila. Angwela mkhulu masithi umkhonto ugwaze ekhaya njengamanje ngifuna mkhulu ngizofika kule phuzu lakho kulombuzo wakho obuza mkhulu ngifuna ukuyixhuma lapha emkhontweni ogwaze ekhaya njengamanje sekufune ngibulale umntanami la ekhaya. Awugwaze ekhaya umkhonto uyagwaza kuhlala impela uyabuya ugwaza khona sekufune ngibuya lo mntanami after umntanami kufune kuye ukuthi ngibani lo ngimthanda kakhulu uyena ozongiphakamisa amandla. So sengithethe umntanami ngiwenze lokho uyayibona emva ukuthi sengikwenzile lokho mkhulu sengikwazile ekhaya kulungile kahlala sengiyahamba emhlabeni yayenziwa ubhubesi lento useyahamba emhlabeni isiyabuya ke manje isizoyigwazela yona sekusebenza lo msamo usowuthinta ngelinye ilanga futhi lo msamo manje owayina lesigubhu sika nyawo zemke umkhonto yani usokwazi ekhaya bese ngisedlozini awungikhumbuze ke mkhulu awuthi ke ngikuvale kancane khehla lami ngiyakuzwa mina lokho ochazayo manje lento kanti umkhonto masugwaze ekhaya kuphinde kuthikamezeke nomsamo futhi. Amen mkhulu yabona wena uhamba la engifuna ukuhamba khona mkhulu. Umsamo uthikasa ngani na lo mkhulu nyawo zempene uhambile wayothwala lento wayembatha wabuya wahlala ekhaya waphumelela washona lento ihamba naye wayivuma wayembatha uma simlanda simlanda ngehlahla ngelike langa sobachazela ngehlahla basi ihlahla zakhe magnet la sigcina khona umoya la sosebenza khona siyamlanda manje umkhulu yozefene zomfaka uphi emsamo shuthe emsamo kunomkhulu nyawo zefene ohamba nomdliwa. Ngiyakuzwa mina mkhulu akusunyawo zemfene ozobuya ekhaya yilo mdliwa odabuka emsamo isidleka salenhlupheko yala ekhaya womsamo kunomdliwa emsamo kungadilwe ekhaya ebaleni sithi emsamo sekunomdliwa okade wembethe umkhulu unyawo zempene wakamhlabelengana ngenza isibonelo. Inabo yini ubungozi mkhulu lento mase ithikameze umsamo phezulu kwenhlanhla yasekhaya mhlambe kulaba bemndenini noma ngabe mhlambe lenziwe umuntu oyedwa umkhonto masugwaza ekhaya ugwaza kwasani inzifa ngamvunye yini. Thokoza mkhulu lento mayisiphila emsamo ayisakhethi sihamba ngeblood lineage. Sithinta ayikhethi ukuthi wena ubani ayikhethi ukuthi ubani ngoba isemsamo niyahlaba imbuzi emsamo akuphumeleli lutho kuba worse than before makhaya la khali inyembezi yavaleka ekhaya abantu abaphumeleli kukhona lo muntu ofuna athathe lento esiphenduke yaba isipho phakathi wekhaya kanti ngumdliwa kodwa usukwaze ekhaya. Hey makhehla angazi nayizwa yini ukuthi lento ijule kanjani kodwa manje khehla lami mina ngiyakuzwa konke lokho okuchazayo ngiyathemba ukuthi futhi yona into abalalele bafuna ukuyazi. Mkhulu mina ngigxile kuleyo ukuthi idlani lento kahle hle yona isingayo ukudla kwayo okukudla nje uyabona mina nawe impela sidla ipapa sidla yona iphila ngani ake sithi ithethwe umkhulu lento lemandulo wayithatha umkhulu mhlawumbe umkhulu wayedlisana ukuze lento sibuya manje isiba umkhonto igwaza khona la ekhaya. Wayigwaza ingoba isadliswa noma ingoba isanakwa noma ingoba ithatha. Hayi mkhulu ngolami bekune agreement
le agreement beyikumkhulu unyawo zemfene nalomdliwa ulandile okwavusa umuntu emathuneni wakamkhize uyena mdliwa ukuthi azonikeza ubaba unyawo zemfene amandla sekumdliwa. Alright, isivumelwane bekukuthi ngizoyiphakela iwine, ngizoyiphakela amafutha inkosazana, ngizoyiphakela uRoseline oil, ngizoyiphakela igazi lemvu, ngizoyiphakela igazi lomuntu. Ibidla kuya ngeagreement ukuthi uzoyiphakela ini, wena wafuna siphi isithwalo, yipi inhlobo yesithwalo, avumelana njani, zihamba kanje ithwalo. Njengoba zihamba kanje masiphezulu sifuna igazi lomuntu shuthi nempumelelo yakho inkulu ngoba usacrifice ngengxenye yakho ngegazi lakho. So masibuya phansi siya kwiimvu, yabona imvu mkhulu, imvu iyasenza isithwalo, siye enkukhwini, inkukhu iyasenza isithwalo, yabona. Siye kuphina siyofika phansi egonweni othwasa ngalo negungo lephakelo phela. Thokoza mkhulu injalo kwalo lingumdliwa ngoba liphethe isibongo sakagobela. Siyofika lapha ngelinye ilanga khehla la. Kodwa manje mkhulu lento idla lokhu wena obuthe uzoyidlisa khona mangabe umkhulu usibanibani wena ohambe kuye wena nyawo zemfene wakutshela ukuthi njoba sikuvusa Mkhize emathuneni sithi wena uyosebenzela ubani wakabani uzophakela emva kwempumelelo yakhe. Thokoza khehla lami. Manje khehla lami mina ngiyakuzwa lokho konke. Thokozani makhehla khanye kube mhlophe kube kuhle kube indume kube indumandumane. Khehla lami nakho okusalayo lana abantu banga-understand futhi angeke bakwazi. Bathi yebo siyezwa thina liyathathwa igona. Siyezwa kuthiwa impela ubani uthethe isigubhu ubani uphakeme kanje ngenxa yesigubhu ubani uphakeme. Manje mkhulu mina bengifisa ukuthi uchazele abantu ukuthi isigubhu sisetshenziswa abantu abenze njani nabenze njani, noma abantu abasebenza ngani nabasebenza ngani, asimane sithathe noma ubani. Hayi wajula khulu. Hey, baningi mkhulu abazothinteka kulento, baningi ezobalimaza. Yabona masikhuluma ngokuthwala, mayefika umuntu kimi naBhubisi athi mkhulu bese ngifuna ungenzele isigubhu. Thokoza mkhulu. Ya esongiphumelelisa. Thokoza khehla. Kodwa lo muntu akana business, akasebenzi ndawo. Uma uthatha isigubhu kumele kube khona ibusiness oyiranayo izokulethela icrowd, ibuyisa abantu kulo msebenzi wakho ukuze ngidlobane. Wena awukwazi ukuthatha isigubhu uhlele endlini ithi uzoyithula kanjani uhlele khoneni uthi isigubhu asisebenze ndlelani. Manje kungaba umuntu onebusiness othengisa amakota, ngaba umuntu osebenza abantu inyanga njengathi igubhu awuzikhona ezinye ezivutha umlilo ukuthi vuka bakhulu khulu ibone ishunqa lento ithi ekhuluma osigubhu semfene bekhuluma uBhubesi uyibona incinci iblank akhehla mangiqede ngoyiphakela mkhulu ibone ivuza ngaphandle igazi, yabona. Noma ngabe yini lena engiyiphakele yona ibone icobezela amafutha inegazi, indlela engiyiphakela ngayo mina inyanga uBhubesi izinyanga zinazo igubhu ziningi zihlukahlukene bazenzela nabanye basuke beyifuna. Kodwa mangibuyela embuzeni wakho kuya ngokuthi wena unani, iyiphi lento osebenza ngayo ufuna iphakamo, inyanga ubusinessman noma uyini. Akumelanga ube umuntu ongenzi lutho, noma uyacula noma uyajiva noma uyigida ngoba noma wenzani, kodwa makube khona into ofuna ukuthi ngizondlobane. Thozani mkhulu, thozani. Khehla lami sikhona yini isigubhu esinganabo ubungozi? Abantu nje impela umuntu athi ekhaya mina ngifuna isigubhu phela nje impela niphezulu kwale ngxoxo nje mina ngifuna isigubhu ngiphezulu kwalelo hlelo ngisendleleni yolanda isigubhu. Sikhona yini esinganabungozi? Mangabe sikhona khehla lami ngicela bese uyangidlalela yona uchaze nokuthi esinjani esinganabungozi. Hey uNkulunkulu wami, uyabona mkhulu wena kahle uhamba la engifuna ufika khona mkhulu. Isigubhu nesigubhu siyumkhonto okwazi ekhaya. Njoba le show yakho isho kanjalo mkhulu, ngisho igona liwumkhonto okwazi ekhaya ngoba wena inyanga noma sangoma uthwasile mawusuhambile kufuneka ugobela ozophihliza igona.
Ngiyathula manje. Kwenyango kufa kwegona. Kungani legona siliphihliza? Ingoba sifuna legona lingabo umkhondo kwaze ekhaya. Mali hambe linensila zakho. Lo msebenzi uzovuka komunye umuntu uhlambo lokile umusha emakhaya. Ungenaziko lo msebenzi awunampanze. Impanze le umkhulu uvuke ebamba yethwase kuyo ubuya musha. Lo msebenzi Ningavumi kancane khehla lami ningavumi impela umuntu mayeshona ekhaya kuthiwa uphethe lo msebenzi wabantu abadala noma impela inyanga noma yini kukhona into ayishiye ningavumi impela nje makukuthi uyashona lo muntu uma ngabe bekangasiyona inyanga ayigedla nje impela uyahamba emhlabeni tholani omunye umuntu ozonigezela lo msamo kukhishwa lezo zingoba zizonihlupha. Awu sethokoza mkhulu. Yabona ngelinye ilanga mkhulu siyothinta ukugezwa komsamo. Right. Njengamanje ngibe ngifuna ukuqhubeka lapha. Qhubeka lapha khehla lami. Okusho ukuthi manje mkhulu igona liyaba umkhonto kwaze khama ngabe ugobele ngabuyanga wazoliphihlisa. Ozoboyela igona. Bathi abanye abangazi bathi umuntu masahambe emhlabeni ungeniswa ngesemva kwendlu phehlisa ubonda kanti kunegona. Mhlambe lekithi sina mangulu ngoba ngengakhulumela amakhosi bakho kangisile politician kodwa igona lisuke likumngoma yini limvulela ini inhlange so igona liumkhonto kwaze ekhaya isigubhu siumkhonto kwaze ekhaya noma kuthiwa usithake ngane sizobuya sibe umkhonto kwaze ekhaya akukho okuyisigujana obekuzo extendela umsebenzi malamba igona lahluphekisa masilamba isikophu siyakuhluphekisa sigcine sesidla wena igona liphethe wena nogobela wakho igona lineziko la ukhule khona la liqhamuke khona legona lizokwandisela umsebenzi idlozi lakho kuwalifika negona ngoba lakhishwa lapha hlelwa lela gona lapha eganzelweni lakhishwa lakababe igona liqhamuka kwababa ukuthi umsebenzi wakho mawuvuleke igona lami lempanze yakwamajoy igona lami eliqhamuka empazeni yabantu so legona liyondliwa uju eyigazi lenkukhu ukhologo omhlophe uyayibona noma obomvu kuya ngaka ukuthi wena kule mpanze yakho wathini ubabe wakho kuwe lento yilakhe ehlala obusumguqela wena before uzoshona after loya uqale kuye uyena ofuna azobuyela igona lakho so there is no excuse ukuthi why umuntu lingabulwa igona lakhe ukuze le umkhonto kwaze ekhaya so ingako kuthiwa nje impela uma uguqula impande kahle hle uyafana nomuntu odlalayo ngoba ukufa kwakhe ithuna lakho lile eqaleni wena waliphuza waliphalaza lapha so umkhonto uzogwaza impela usuka kuphi le eqaleni lapha kwagobela le alikho ithuna lakho lapha emzini wesibili inongo iwelele la uzelwe khona awu ngiyathokoza mkhulu lento yinto elimaza abantu abaningi behlupheka besokola namhlanje yonke into yakho lento efana nomshado thoza mkhulu umfazi mayephuma la ekhaya uphuma ngekist ikist isho ukuthi siyamkhipha la ekhaya lo mfazi angeke sikhulume ngezomshado ngifuna ukuchaza le ikist isho ukuthi uyamkhipha lo muntu la ekhaya mina babe wakhe untombazane ngithi la ekhaya ngiyambulala ngimkhipha ngebhokisi uyovuka kwamkhize evuka ngenyongo awushadi kabili lokugobela othwase kuye yonke into yakho la uqale khona you were registered noma makuthiwa wena bowusebenza kwaSasoli for the first time in your life wherever you go iyohlala khona indaba yaka Sasoli manje buthi ngicela ukubuyela emuva khehla lami kancane nje ngithi mina ngiyezwa sesixoxile okuningi abalaleli wabachazela impela nalo lwazi bebanganalo namhlanje sebanalo I'm sure abantu bayibuza ukuthi kodwa igona elidla ibhodlela ligwaza njani futhi ekhaya ngoba lidla igazi phela lento noma elidluju ligwaza njani ekhaya ngoba ayidli igazi lento the level of acceptance ibuyile lento
komunye umuntu okhethiwe la ekhaya ukuthi makayithathe kwathiwa kunento kanje kufuna uthole ibhodlela uyivuse uyifake uyiphakele ibhodlela mhlambe lo muntu usindisiwe yabona so ngisho lo muntu menga accept ukuthi yena befuna aphakele lento lebhodlela ngaphandle kwegazi izobuya ikwaze ekhaya ayiphakeliwe ibephuza zonke ingane zalekhaya zoba izidakwa ibephuza kuzoba isiqalekiso ithiwa ikhala ngotshwala isiyagwaza kanjalo ekhehla lami so lento ushuthi ayisiyona inkinga kuwe wena umuntu oyiqalayo wena uhamba uyoyithatha yoba umkhonto ogwaze khangale kaTsivu kakulezulu if wena wawuyilandelela ngeke ibe inkinga kuwe kodwa kumuntu ongazange umshiye nolwazi nelolege masuhambile izovuka igwaze khaya ayisho yini yona ayizifikeli kumuntu isho ukuthi mina phela ngangihambiswa kanje njengoba sengashiwa kuwe noma njengoba sengihamba nawe ndoda ngizofuna ukuthi ungihambele kanje ignorance is the level of ignorance ifikile lo muntu loyo ozalwe nekhanda lokulalela uyahabula uyaphengula uzwa yonke into uyayidosa ngokesimo sikamoya uyaboniswa lo muntu lo kwathiwa umkhulu ubonisa wena ubonisa isigubhu ukuthi lesigubhu esikanje siphakelwa ini ufuna wena uye kubantu abayazi aba-understand bathi basho ukuthi kunomkhulu wakho kanje uvuke ebambe wayethwele so wena ufuna uvuse yena nesigubhu sakhe usiphakele ukuthi uzovuleka inhlahla indlela ayethwele ngayo julile ekhehla lami lenkulumo thokoza mkhulu jule ngalendlela lena yokuthi mkhulu baningi abantu abanganalo ulwazi manje ingako mina namhlanje kule show yami mkhulu ngithe angivule ngawe mkhulu uBhubezi ngivule ngawe Ndlondlo ukwazi ukubachazela abantu nami ngalenkathi sengiyobachazela okhunye kwakho kube okuningi sebanakho njengalolwazi impela lwalesigubhu okungenzeka khehla lami nakuleyani ishow elandelayo sophinde sibe babili futhi ngizocela wena khehla lami ubachazele ngesinye seyithwalo njengomuntu nawe onolwazi lwesithwalo njengomuntu nawe impela esamba kuwo lo mkhakha esiyaziyo lendlela yesithwalo mkhulu yebo mkhulu uyangizwa mkhulu singakhulumi ngobasho noma ngobezwa basho kodwa manje ingako bengi invite wena khehla lami noma ngithi ingako bengimeme wena la ekhaya kuyo le show yethu impela umkhonto ogwaze ekhaya isithwalo sizobazwisa abantu ukuthi asikho isithwalo esinganabo ubungozi kodwa manje sigxile kulena eyegona mkhulu manje mkhulu phambi kokuthi sivale mina bengithanda ukubuza ukuthi wena iluphi mhlambe uvo noma iadvice ongayinika abantu emakhaya ukuthi yini ekufanele bayenze wena ngombono wakho yini ingafanelanga bayenze kodwa egcineni umuntu impilo yakhe mhlawumbe ba-understandise futhi ukuthi asivimbi umuntu ukuthi ahamba yothwala akekho umuntu ovinjwayo ngale nkulumo yethu futhi uma edinga ukuthwala futhi axhumane nathi uyabona soyenza indlela yokuthi axhumane nabantu abazomgibeza lento afuna ukuyigibeza yona